Ugoro betawatiri mbabu na monanile wa madhidio ni Paul Ngojire. Tukiambirire mbunge wa Baraba inge bunge nene Kimani Ichung'wah niwete thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa Rais William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki ni bayanite milioni 500 ya mirongo 88 cia wakathoko kauntine ya Tharaka Nithi. Ara Ichung'wah hauritia kari kauntine ya Tharaka Nithi kuwatambaru Rais William Ruto. Okaiteno kodi bameneretie ura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua na ntobo siasa siawe cia kwathurana mugongo. Mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna katwambirire na riboti. Kagitagara thirikari ri wathanini kagitani gakabaromba gakuri bekere gwirana kiria kari gutigira bagokeria biashara muno mama mboga na nonto bageto migiku urai mbunge wa Baraba inge kire mbunge nene Kimani Ichung'wah na ugite kaunti ya Tharaka Nithi nitengereto shilingi milioni 588 cia wakathoko moroto munene uri wa gukeria biashara. Na Rais William Ruto ametuwekea pesa ya ujenzi wa masoko ambazo zimeanza, hiyo ya Chera, ya Chuka Modern Market, ya Chogoria, huko kwa Murugara pia kuna soko inajengwa, jumla ya shilingi milioni 588, 588 million zinakuja hapa Tharaka Nithi ujenzi wa masoko. Gaichung'wah kioria kari gutigiri bakuwatambaru thirikari ya Kenya Kwanza nikenda kumyotithia kuruta wira yari are watombaru muringi mucharicha kire mbunge nene Sylvanus Osoro na kinya mwandiki kuma kire ministry ya utonga boroje Bethe Muthoni. Harambe! Harambe! William Ruto, Kithure Kindiki. Kindiki fire si fire. Noma si noma. Mchapakazi sio mchapakazi. Mtu ya bidii si mtu ya bidii. Mtu wa kuunganisha Kenya. Mumetupea Profesa Kindiki asaidiane na William Ruto. Tuunganishe Kenya. Tujenge Kenya moja isiyo na ukabila. William Ruto, yule wa tutam, yule wa barabara, yule wa affordable housing, yule wa SHA, yule wa kuunganisha stima, mtu ya kuunganisha wa Kenya, mtu ya maendeleo, sio mtu ya ukabila, sio mtu ya chuki, mtu anapenda watu ya Tharaka Nithi. Na furaha kwa sababu tuko na kiongozi Daktari William Ruto na msaidizi wake Kindiki ambaye anajali wa Kenya wote kwa jumla. Na baba pia anatusaidia kuunganisha wa Kenya wote ili tuweze kufanyia wa Kenya wetu kazi. Na rabombete kwethora bakemeneri ora wari munini wa Rais akirutwa geteni Rigathi Gachagua wamwe na timu yake ikiraba kugabaringa siasa cha kwathurana migongo. Kindiki ako na mahali alizaliwa. Lazima mutaheshimu Profesa Abraham Kithure Kindiki. Si yeye ndio naibu wa rais? Wewe kama ulishindwa kazi, wacha madharau kwa Profesa Kithure Kindiki. Kama ulifukuzwa kazi, wacha madharau bwana. Lazima utaheshimu naibu wa rais wa saa hii. Na sio saa hii peke yake. Hata Kindiki ataenda tutam. Ataenda tutam. Ataenda tutam. Ataenda tutam. Yule mtu ambaye anaongoza kwa ya one term alikuwa bungeni term moja. Kwa hivyo anamaanisha yeye ni one term. Yule mwingine mwenye ako na yeye hapo sijui anaitwa Eunice. Alikuwa Eunice ama Eugene. Alikuwa bungeni term moja. Kwa hivyo anaitwa yeye mwenyewe ni one term. Si ndio? Haya, yule mama mwingine mwenye anakodoa macho sana sana. Huyo mama anaongea na fujo, anafikiria watu. Unajua niliona juzi akisema hataki dialogue, hataki kuongeleshwa, na sisi tukamwambia hatuwezi taka kuongelesha ule mama. Sasa sisi huyo mama sasa tunaongea na yeye nini? Kuna mtu anakaa sura ya kukua rais ukiwaweka hapa. Angalia tu. Kuna mtu anakaa sura ya rais hapo kweli? Huyu mtu ambaye ako Amerika kwanza haezi simama. Huyo ni yako impeached. Mwingine sijui mwingine wa watermelon. Huyo mtu anaweza kuwa rais haki hata wewe ukiangalia kweli. Ile siku tutaanza campaign, watu watakimbia town. Kuna watu wako huku nje wanatutambaa wakituambia mambo sijui zimeenda wapi. Hatutaki ujinga kama Tharaka Nithi. Sisi tunasema William Ruto amalize yake 10 wakuwa na Profesa Kindiki. Si ni kweli? Na kama vile mheshimiwa amesema tutaendelea kuunga serikali ya William Ruto mkono ili tuweze kuleta maendeleo Tharaka Nithi.
na tutaitikia kijana wetu Kindiki arudishwe nyumbani na sisi turudi nyumbani. Ama mnataka aende nyumbani? Mnataka kusikiza wanda wazimu? Mutongoria wendete bururi uyu ndungithie nja ya Kenya wire a Kenya aria mena kou ati matigatumire mundu atumire aciari ake mbeca ndagatume mbeca kwa waiteithie ciana iria ingi uguo ni gukorwo urite njira na tuge mwathani aroguteithia uhinguke maitho. Kuma kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna. Ibaya sana mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna nontu baribotu na njira inkinyaniru. Tutana mbere na nteto cietu waziri wa Kariobondene na wathani Bomatura Kipchumba Murkomen akiari muthenya yoruari na gwitia ati nibetite na mbere kwagirithia urumwe na ngwataniro ati kaborisi na Kenya. Aragwite ni kubatire kwithira kuri na witikio ati kaborisi na Kenya. You know, sometimes when you read newspapers and stories out there, there's a lot of innuendos and propaganda that this DCI is a hidden place and there could be rogue officers here. As you can see, all these officers have been introduced openly. We know their names, we know what they do, and this is an institution that is of the people. It's not for us. You know, a few people still live in the past where they think that police officers are, operating in isolation. Unfortunately, for those who think so, it's no longer possible to do so because the Constitution itself talks about transparency and accountability on the part of the National Police Service. It also talks about a service, not a force. And therefore, thank you for supporting us on this because Fichua kwa DCI is one of the mechanisms of creating greater transparency, but also ownership of the people of Kenya to take charge of their national police service. Our ideal situation ordinarily is to see our citizens and all Kenyans working in close collaboration with the police. Of course, there are some few cases where people are not as cooperative as it should be, but also there are cases that have happened on both sides, even on our side of police officers, that have created suspicion on the part of the citizens and created fear and a gap between us. Our responsibility here, through police reforms, is to create a community that Kenyans can trust the National Police Service and trust the DCI, so that when they know that when I tell DCI that I have a problem, I will be my message is going to be treated anonymously, but also I will be protected. I am safer. If I call DCI and DCI comes to my home, I am going to be that safe citizen. That is the direction we're working on, and I have told the IG, and we will be sharing even further policy directives, that we must create a friendly environment between us and the citizens, and the Constitution itself presupposes or projects. Yeah, that's the right word. Projects a progressive movement towards making the police service more accountable and closer to the people, and therefore, police service relationship with the citizens is a work in progress. But we want to accelerate that work in progress so that it can become even closer. Tutana mbere na nteto cietu ntuku ya Ruari Municipal Bond injeru ya kaunti ya Meru itongoretwo ni mukaririti wo Joshua Mungania na mukirito utongeria kana wathani kumakiri mbundi enkuru. MC Mutonga na utariria kiluki. Muthenya Jwanarua ni ntuku inene ya kurigaria aria Municipal Board ya Meru Town yombite kwithirwa kijukia kanya gakuthaganwa utongeria ni mbundi iria ngirario na untu bubu ni bumbite kwithirwa antu bakigwirwo muno ni aria mbundi witongeretwe ni Joshua Mungania na bakijukia wathani ni bombite kwithirwa bakiuga bagakinyukithia makinya nikenda utongeria bukomba kwithirwa buri bubwega na batigire Meru Equa City.
Kenda tumpa kuikira rigasi ya ngavana wetu Mutuma tuivingia iwekira Meru city na Mutuma akiuma Meru atige tugita wa Meru city turi Meru city turi city ithandatu ndene Kenya. Sawa, sasa mturuhusu tuende kazi tukafanya kazi na sisi tuko huru. Tunasema ile kazi tunafanya vile mimi mnataka. Maana vile mnataka nini? Sisi tunafuata. Sawa. Inaitwa public participation. Hata katiba ya Kenya inasema sana vijana wakisema sisi tunakubali. Ndio? Kwa sababu sisi ndio wengi sasa. Je, sisi tunakubali. Sawa. Nyinyi msome tu ile wisdom yetu. Kwa sababu sasa tunataka kuachia nchi nyingi. Si ndio? Sikiona tunafanya? Na tunaanza na hii city kuwa clean. Tunataka uchafu yote itoke. Na uchafu ya city inaanza na wale ambao wanafanya kazi. Si ndio? Ukitoa maganda yako ya mahindi, wewe weka kwa kikapu yako tupa mahali ambayo inastahili. Na mimi naona unajua mpaka tuwe na discipline. Na sana wale watu wakubwa wako na magari kubwa. Unakuta wanakutupia chupa, anatupa chupa nyingine huko, anatupa chupa nyingine huko. Akikula yogurt anatoa kabisa anafanya nini? Wewe ndio mbali manas. Kuja makai muno gintu kembere ni kwira chama nyo mweru na bontedia kumulingira we amona timu we congratulations. Chama ni kwa mara kwa congratulations amona timu weku nonto umebwa gavana wetu Mutuma kumba gukwerekeria na kwerekeria timu yeku ne kuona ne bwega kwema murungu aramona we plus qualifications jenu ichikuona ni ya kukomba kudibia ugi iria imbere yenu nenda kubata point ire abodikire muno adikire betu bautu turi bodira yumarite itodithete mantu jonde nenda kwenda kuthithwa nekenda kujurua kwa migambo ya gavana kire timu iji kumba kujurua gavana araberere atire araberere bukujukia municipality na bukutunankere city yo kandi bonachea amona timu eku the foundation ni donde kibubu aga timu yetete ogakarakara muno ambire gwetera kire makinya jara turikitene kuthithia nekenda igitarete kuraja in the next buga nake that wejete twedroe twina president ejete kugatiri president ejete kugatiri Meru te municipality kaire Meru necessary na jau ni jonda ite kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngi kuripotera ndene na Mutindo Kangangi Northimenti Meru TV. Na Daktari Julius Mbijewe urani mwerekeire wa ritingwe obisine ya gavana Mutuma kiari na metha ya nteto ya Meru TV na atarerete mirandira bekirito rito kiri bajentire kathomwa mweri wenana mwaka yu arawete ne bategerete muno rwangi rogima bwa mwiri mwandiki wetu wa nteto Jeff Wogituma no ina riboti nawe Daktari Julius Mbijewe mwerekeria wa ritingugi obisine ya gavana wa kaunti ya Meru na umirite na gutariria jamwe jajaria bekirite orito muno kiri budget kathoma mweri wenana mwaka juju ni aria kiaria na metha ya nteto ya Meru TV mutongeria uju akuri na bubwa kuga itukwirigira ikomba kwithire gitethia Meru mkuruki non tukulingana na manifesto ya kana vision iria arereri nyakuma ntukwira inaugurated na ugire manto jama ingeja raja komba kwithira akwenda kuthithia in the next 2 years monka the end of the term kuongera inya muno manto neja agriculture kana urimi kuhakikisha one mbere maibwega muno ntu Meru na manto ya cooperative area niyo ya the best in Africa na ndenya kuwekere kusisitiza inyake ruterero rungirwa nyama ngombe ingi cia nyama the same time mantu ya value change ya wekera inyake mantu ya kawa majani marigo
miraa na kinya mantu yo kuja ulithi ni are kinya ugite ruterero barabara bakethira bagikira mbeca cia kung'ana na kinya kugeria kuongera municipality. Vile vile kwina mantu ya njira ichithirite china thina sana chithukite sana nyao waje itkwirigira gukethira kwina kuongera kigina kiri mantu ya njira ensure infrastructure cietu cia njira cietu nturene cietu ile chiumbite kuthia changamoto ikumba kuithirwa drainage ndongi ikumba kulimo na maraming na kinya njira ile kuwadhinya to towns cietu wakisinya cio kwina accessibility. At the same time kiri manifesto ya very clear na ile kethe ki reflect kiri ndene budget ikuithira omba kuithira kuongera municipalities cia Meru ndene miake wiri chiumba kuthiko kinya kenda 9 municipalities na muthikirio Meru wonde na mtu wonde Meru onare ari amenya ati o municipality ndene mwaka ni umba kuona funding kuma Kirwandi Bank na organization singe inkurukia 200 million yo mwaka na at the same time gukuria mutindwa na yumbe kwa city na riere city jakona ni umba kwithira kiona gambea cia 1 billion o mwaka. Ni ara kinya akuga ni batengete kigina giking'anu gya gutethia Meru na Ruji na ruterene rwa mantu ya Ruji ni thite changamoto nene sana kile mantu ya Ruji na romba kwithira rutekung'ana kabisa na tontubu nontukwina mwe gutena rivers chichongo igo flow ilio na kutukeza tukitonyera muno kuongera mantu ya boaus kuhakikisha antu betu ba Meru guteno bakumba kwithira bagita kuraja muno gwita guchwa Ruji bomba kwithira bonde bakumba ku access no Ruji ne uturo po mwisho ni vision yegie mantu ya gukeria kithomo kithomo kena nursery school ne ya county government na iterere kalite gutirio alimu bo bathithirwe eta scheme of service kenda bomba kwithira bakiwinya bo muntu omba kulitangwa muno akaithirwa promotion kana akomba kwithira gitaitia egitenere gukomba kwithira kwina provision ya mbeche yu chekomba kubaithiria scheme of service kana ya promotion kirirwa ngiro gima bo mwiri kinyaru bakethira bagitegera bonene na mono bagekira ndwa kiri murimo jwa nyimba na juju ithirite jukithinia Meru aria kuga kinyaru ngiro ruketha rukinenkerwa mbeca cia kung'ana vile vile ruterendwa ugima wa mwiri kana health sector tukamenya ati Meru ni mwe iria ithirite iringithite muno ki murimo jwa nyimba jwa itagwo jwa cancer among other mirimo ingi rio na tontubu ibwega sana nonto narerie very clearly mantu jwa kurwana thina age ya cancer na twitite mbere ukethenya kugira kwina allocation kando na wafadhili baba gatutetheria bakuda twina cancer center iri functional igutumirikira na ikumba kuithirwa research kenda gutegerwa imbio yetu mamulimo jojo ndako kwetha kiongereka na tukiuka ile cibitari cietu no nturire na level 4 hospital level 5 hospital eji ya Meru General ile na ndite kwa level 6 lakini ikale o county ne ikomba kwethera gwe structures ikethia ikide wa national government through collaboration kana kukaraniria mo county government na national government ikethia kaya mutindwa Meru Teaching and Referral Hospital and then sibitari ira ingi kuma Kanyakine Kithongo Meathene Mekindoli Nyambene Hospital izi na chichumba gukirwa level ewingi second level chimba gwita nya level 5 hospitals na ikire go want chiacio ukona mount ndene ya budget yetu ya mwaka juu ya Reverend Mutuma nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma na riboti ya Jeff Wagituma nieto wakanyanga kunoka kambi Meru kanunu na Mary Mata inchokerete na Nteto Kiluki.
nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ja kuimba nyumba yaku na style iria ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turiaje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingere thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu nitujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibu mwathani Murungu. Hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mogenjeru Meru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera Nanyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku. Turi na gontogo kunene na kotheru wa gweka meri ngari cha gukamata meri na kinyama thandoko nituboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tutirothora na kirombero gietu. Turi na parking ya kongana, restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa. Kumenya manto nkoroki turiongera bichine chieto Kirachene Meru kana turingire thimo gukurukira namba iji 0798 715 653. Ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Cia mwanya kirwe muleithirie nontu boita na mbere kurumira Meru TV. Tuta na mbere na nteto cietu akariba maili 8 wandia kirwa nari nibonanite kuria kwanirwa ko ni MCA Makena Murogocho nontu bakuthukanga kwa barabara ntere ntukiagware ni balazimikirwo kamata ithanduku ria mathiko ria muturi wo na njara nontu barabara ntere itumbo kilukirika ngari nende ni bakuromba MC Murogocho na ngavana Mutumanto ithinge kuatanira na kutiira barabara nteru ni kwagira. Mwandiki wetu wa nteto Mwende Olaiboni na kulikithia. Akariba maili 8 nerere wandini akirwe na gicigo mbunge kia Buri ni bonanite kuria kwanirwa kuo na ni araba kamatite mwiri yomo wachiora batiite na njara nontu barabara kuthukanga ntereiu bayukirira bona na MCA wakirwe na Makena Murogocho amwe na mbunge wa Buri Rindikiri Mugambi nontu bwa batayaniria Buru. Thirikari twathure muntu moja MCA gwatuika keja tuthire no njira nontu thina yetu tutinjira janarua twina thina nene na inya sana nontu bakwethura kurumo cietu ututigite na kuringana na aria ari kajira ne kara turi meguru ake utengare umba kuma boga ititetie waitia boruguru kuyonjere gwite kathirira twachoka twaria na aturi ba wendi bobwega aturi ba twamiunde na yatumba ukurukiria mwirio
itukurukiritie kiria turi mbuga miundao ya ntu o batano betwira kurukiria ni nekeja kwithwo ikuraurite tubandita tutengiomba kurukia mwiri jo kurithwa kwina thina tingano muchungu aria wa mbuga turengiomba kwaria no ethira arengiomba utwigwa agatwikira mwiri ndegene agatuburukiria no ntu riu uti muntu urenge turia na kuma 2012 ntarara mbonete njira jinjioni na ikyo gituma wona na miguru emeritou no ntweke ya kuthwa ninja wa gwengwa wa kujira otego kona njira je ninjawa na ingwete kyo kujirite moko ja uma njira je tangana kwinjwa kwa utweta atongeria beto anene bathirikari beja kinyo twitira njira ibaregere barabara ici ukona ikinyi naja itugukinya naja ni ira ng'ombe mbuga cia kurukaira tene icio ciatigirwe cie barabara kumanisha batu tutena barabara kinye emwe ira tomba kuga ni twitagira barabara ezi ukona aja tuli ibarabara ezi lakini nyokorwa yitite na otiuga no ndo yongwa itikumira ikinya ni road ira tubati gweta nio na ndenge itiku kinya barabara eu na ina aro muyonero ku mondo wetu witite urukire atwamuita mwanga kuma barabara ine na njara mwanga kumukinya twito murukia na riromba rio ni kiria atongeria bathirikari ya kaunti ya Meru amwe na thirikari nene kuwatanira no babwetheria barabara ntereiu na nikenda bakara ya ntu bakuntu kungi bure bakarira teka twaringire MC Marogoco inare ne utukuria o bure uri ndikiri na ati athithaia oi tukuromba buru MC ari na tuthikire igwe turi ba mairi nane na twibawe na ituitere ngugi no ntuitwa muringire kura ibwega na mama tukona turikana uterera barabara no ntu barabara tu ni nzuku na ndikuonania batinya kiumaro kiongo utina ndo twajira mudene beida munatu atikirwa na kethenya ngaije kurete murino ngaturinge kire ituro na ndi batu ni othe ne atu nene guntu guku reporter Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni Iboya mwende ola iboni na kari na atori ba mwathuri na maruthio kengo East Central ni bamenereti MCA wo murethi mutiria na ntubo kuthukanga kwa barabara cia ntere cia kengo araba wetu kuma ba muthura batamu na bamwira mathina yo mwandiki wetu wa nteto murethi waba na bikira kirore Aturi amwe na akari ni baumirite na kumeneria MCA wa rutero rwa Kiangu nontu bakwithura barabara cia rutero ni thukangite na ikathira kabisa. Areka ikuremera kwarite yewetu njira cietu na thoi batwe pio twamuthire na wendi boya zairo ya gwete na interview tore mogoro mangire kinjeri au kana ukawitire kuma kwa ithori witeri awi nkubake ngareka yoga matawani anto etaka weta so aka yoga matawiteri au tore mayunde na tama Rwanda tuya tokoya nditani na njira kinyago tokabwevye metalo tokethika tokata nyala thiko njerene kato tomana todro na nditangi tokatika kali kuma kwa ithori barabara na witi au totona njira yotonya ninga mwasimo itwagothurira tuyagana gatugorera go aturi ba maruthio baria bakuga bo batona kiragita na batona kinyoteithio kinya buri kukumani na thirikari ya Meru County barabara ithoki metaro na maiya itona nyambi itona kubwe ni bameneretie MCA wa rutero rwa Kiangu nontu bakwithura we atomba gwikinya nontu kwimwe ni kenda komba kubatetheria mantu neja barabara iji batwe barabara ekoroba anabeto barakinya baritu tukamata na itanda batwe nontu bangare itone nya utonyera mwasi akona kana tukwa muthemba yu batuka tomuka matana ituro na baba inge bakona inya mathina njirene iwacie barabara locie batwe ninge thirikarera irikuo netorika na maruthio munene bweto tokuthura ri kawetere buru ora mama ora loi batwe nturene maruthio kantu kumekera shimaka bakwire kana bai moyo anjanjira ciantoleje ithoki ngai tusikumenya kwalete na ntuna baba tusikumenya ngale ngali yeta ikawatwa lungu twasukuma twakinya tali lemwe renge ngaikwatwa lungu ne tukulira thirikari lo thirikari tire ndo maruthio ba uteseka nyamuntu akajwa twa muntu komonde sibitari anja gutengali mo kumukinyira no ndo mukamata na gitanda kabo mumugithia barabara cia kwetu cia thukira tutiona hinya muntu wotutethia kwabe tukagwethe nya tuona muntu waetu tukamata neturo ariko twakamatanga muntu neturo kwarite ri na muka kwaura na tatu mukamata bwana barabara cia Kiangu East ciethiri tuciena nkuba inene iria ngarite kumba gwitira kukinya igitene riri
ria riua arengari gukari gisukuma wa kinyagi tenele riua na ndikura tutikumenya igasukuma muthemba yuriku katwatura kuringa kura katwe Kenya ya ira ya ulande thirikari twe o to thura muntu eta nau atetorikana ende wo baba twakuthurite worende twirigirite miaka 5 ekethira kwibwo kethira we twetheria mwanka thai baba utekinya maono twonete utebio twonete biaku baba. Murithi wa bank report na Meru TV ku maya mirigone ya Igembe Kiengo Ibwa waba na nkuseneni cia utongeire ni ciumirite skuru ya Kilimanchoma wandine ya Kiguchwe ciumbunge kiatigania East bakiari bamwe baciari nibagwetia ati amemba bambundi baraba thurire ntuko inkai ithirini bebeleto na bangi babero bekirwa barati aciari baskurwe iromba ryo nende ni Sub County Director wa Tigania Central David Kavisa kusokera kithurano ki yabura tukameza ni mwandiki wetu wa Nteto kuma media ya Tiania Adams Muturia wa Thirinja aciari baskuru ya Kilimanchoma rero nde kigusho giciumbunge gitiganisti bacumirite na muthuro mnene ikira bakuwa mbundira bathuro kurwamira thukuru entu inkai nthiru niteanirite na bekiro antu bangi barate aciari baskuru atori ari muno ntu bambundira Sub County inogirite tariki 11 aciari baba thurike class representative ni aciari batena na cukuru baraba na cukuru bathuri ni aciari baterwe Outwe kuna lameka Sub County na twethie boto kwenda na itwaite omero ntutwetire kwa county director to muripotera to mwandikira lakini still te changes to kora no te boto kora no ata no turero muchama ni yakithura no tugweterete irware panero yonte ya cukuru to tukwithe kithura no upia iba kansere to thureri mbondi former mbondi ra ari ku last year ni na sokerwe renge yonte na askari baikuo tutikomiba na bobo toriaretie pio I class representatives twekeri anto batena na cukuru anto bakuma kuraya na tutio bamenya bato tore aciari totera turathura aciari bara bakoromera na beto iracine manto yu nayo yetere yatupiliwa kwatweka ntukwera yare kwa acia yani mbondi beto mbaroa wa ata baere kwatwekera ni ncharo mikindori ariere abathomerete skuru ile ingecio ciena thiri wa ariere akiwa ntao na anto bange ya Kilimanchoma Luyende tu atokoria atere mukai Sub County wetu mana iko tomiburu thirikari ututhikira na plus inya utetheria aciari ibwo utethia skuru iringi kana no tuinkake utkomena bawite ndeto iriringanithwa na Sub County Director wa Tigania Central to David Kabisa ora bakuanu arere kunenkania baro hakira memba para bambera kwitha kithura bobongwa oindiri umoro thuri ndari class representative on grade 1 batu koro kinye itare ya baba thuri baretero baroa batu tutonere baroa treta ndauria mwarimu bangi baina baroa onire ye kweriku ambire we ute baroa kona ne aciari babuthurire na aciari bate aya na baroa ndamuria na ate aciari bate na ate amu orothuri muciari ate ona baroa baba kuona baroa ibo bariku ambira mbio wemu ndamuria mbio wemu rekia kere am committee bana ambira betha ira bare committee 13 plus mwarimu 14 ndamuria abatu na to ugumira kenda to wa 20 re inaka kwe mbio wemu ya 20 ambira reka na ibo abwiri abukareti ana butethureri bingi thenera yonte tene Kilimanchoma community re timbo ndio ire kirwe ringi please mwezi mwizo to goromba nete yo tutethie mbondi era nkoro ya coka ringi ya kureria aciari ona na beto bakiumia ona arimu bakiumia oitogwa Mr. Onara mweshimua mporo abori ukumera manto ya police yo tutethie nekenda community ete acoka kurira ringi boya ari rete last year irombare aciari banande ni kithurano kimbo kwithe kibwithore ngibo bweru kenda baithurira board member bara bakwenda bethera kiromera tene skuru ate turenda kithurano kicokerwa ringi ara Kilimanchoma obra county director ara twere no to county director na twere atere watere kiraundina panero yonde ye tuthurane ringi lakini no ka Sub County otokinyanga atokinya ya na Sub County no atombuloko ko to gori mbithena na Sub County eto oende na Tigania Central no to no tete na yonde Kilimanchoma primary school batu itukwenda manto ya uma kithurano iki kianine no to bara bonda to thurani babo
no mwake muciari umwake ayukerwe nwe no apitie ayugwa chairman wa sukuru ngari nkaromba riromba tuye tuthikirwo chairman nkaromba riromba mwecimiwa buru buraga umbo tutethia tuye tuthikirwo buru au kiriro kietu no tuituririte turi aciari muciari ate naki wathura muciari aroma we athura urathurire murwomera kilasi baita abatewa na ibate yo rende bonda wondire umorantei nkuruki barua skuru ya Kilimanjaro mari na thina kathombara kinya mwarimu munene bakwate kubanyire metho mwarimu wetu yawe Onesmus Muteria aete kiitaria ndene skuru ya Kilimanjaro primary oni thai aciari barokete osarangwa rukiriro arimo yani Muteria arokere kuingirana mbeca cia motivation na itoritete mbia cia kerio lakini andire nkoria atiri imbi kethira mwana akairua aeria na ariteri mbeca cia kerio ri nimbi mwarimu ata kumotivate mwana kethira atitherete kerio rukiriro mwarimu Onesmus Muteria arokete kurumanga aciari oni ndiri omwambetete irumi bia keike ikinya nte omirinyo biaria kemindria na bira mwarimu andrumirite inyate fi te tuition te kerio timbi isiringi yana ria kumathira mwarimu on junior secondary orara twikira ana bangrade nani ke intobira basala no ntoba weta secondary endi ire nkoria atiri ambirire te lazima nditembia yu na etari lazima nimbi biotoma mwarimu Onesmus aroko mbingira mono korukire eitara kerio bigwo mbetena ndamoria anto anchokeria kanaria na oni na njirenjia ni rumia mbetire mwanka kinya thai nte komea rorobora nkuibwa na tembo mbako buethia gerere akore ochwana na subcounty director watigane Century Remete nyuma ya kumuringira thimo kathombane ukumenya mabonde toi endera akwa thimo chiako chonte buru nkiripoti na miru na mbere na nteto cietu aciari skulu ya primary ya Kilimani wandi ya Nkondi ni barititembetwa kiri atongori kauntini ya Tharaka Nithi kubatetheria ukiria skulu bakiare bagwete itumike kuyukia mwerekera yone kwithira bari na arimu bakwana endu batina irasi bya kwana kieni kikea staff room ya arimu na kinya mauku epot kumyethoni mwandiki wetu wa nteto Ndagara Waiguna cukuru eno ya primary ya Kilimani kuma wandi ya Nkondi ni moya cukuru ira nkorwaga gicigo munge kia Tharaka ende mona kwithora gitwa Kilimani ne moya cukuru ira cienyuma kirimiako agari mubakogana na kithomo gikuthi na mbere bwega ende arimo baba staff room ya irungurwa miti agano bakaraga komagerigero na kinya kagita kambure gikunywa chai kana kurera nji na document jojo ndiki baraji miga gukamata gwara barathi kiao gege kiringithiana ni ashari mathina matokorokete Kilimani kuma ndani ntana bakwa mbuga kwatona mathina maingi muno arimo beto bakaraga rungurwa miti kiubani gaga batamate ya mabuku twena thira kira jibetu bia mborokanire twaka tuingwa yaji tibeto to kwerwa emumde kinya mpui kara rungurwa methetu arimo bamba okara wokana kana kaumbuthoka kaka kira tu ya monge mbuga thongeta rungurwa mothetu na kara chukuri ngecho ni cyakera mabaranda ndikwenda gwakirwa kinya kira chikitwa mbiriti gwaka tutakure kurikia na arimo beto bakaranko na ya miti yuaro ruke yaro kabauraga na kinya maupuga na igero bakabeka gira kinya ti ukachoba kinya compound yetu nukuona kinya twingwa na beto kinya kumbu kwa bauchethera kieni kikario kimpensete tukuromba baye batuthethere kinya na turime kieni turia tukurutha athletics yetu kethera tu ana beto bakiruthagira kinya bantu wega of course kirabu kiwa kirio lakini kyathire no tu bakuneka maguru no and then mujura mwanga tu ageni bathijaga akamenya mujura mwanga nuto kuthio na anto bagachiona kwa ndenda kuikwanganya ikukwega kuna gitega yukarira ngakwa mutongi ukarire nkiona gitekiega amo nogu ngwataniro ya ciari baba wa monarimo bagetugia kwebutara gukiria cukuru no kimiako ende boke bare mabimo bagitigera gategate no ntobo kwaga mbeca kia gotie ntobo butigo tagata ndo bataya ne ro ndo kuma tene Kilimani atura gota cukuru ya Nkoni ne tonaga ndo bako nintano go lakini ndio kuringana mendera matwe namo na ukorokera mwarimu atu anintera tokwatha twite na mbere na tokenderea gumbwa cukuru to yabua no ntorabwa ceri batanintagana aga ndio gu aje banjete kunintangana na iba cukuru tukone kithi na mbere ngeteru twita gutwika tugaka cukuru yetu na njara Kilimani na arimo bakogana bona bathomu na bakuthomithia bwega na bega na bathongi
baba nintirwa mwarimu aragire na atwira arimo na baya bakugwatanira na arimo na aciari irungura mutino bakonywera gachai ara mwarimu okeburucha wiru akagwa gotina thina nonto na ye cukuru aticia kanywa rutera yerete na nonto nakuruta ngugembega na arwana rwatiro kwituka bwege ndio alitobetu bakegwa accommodation imbe cia desk cheira cinambi turi mbere muno tukiende kureana kiaturite bathiete national kwiba ginya bakurutha daktari baba thomagiraga ko tuga support ni thirikari ana beto bena accommodation imbe cha ruje na ira cinambi na staff room tukubua ende bagita beto akiri ntongoria wa monanto bagwendi bagakwibumire ko batethere gwaka cukuru ino nekenda komyokere gikithomo na kugegweta ta cukuru ira chingi ndaromba tongoria beto bae bumerie bonde bena nkoro ya kiao bombe gututethia nikera cukweto kwamba kuyene gweta rega chuma twina arambe tariki 25 tugatongoria bonde baba kwa migambo yetu baye batutethie tukwenda Susani atutetherie waka kirati ofisi bwetu arimo beto bumaka bwani batia kuringa uruo kinya ibare gwentoma nonto baruo arimo beto barejage aruoni anjinji na gitonga na kende kianga batiri antora yetu na bagataya baye batutetherie aranda atigire iracibia twathomagira na wo mwana wakwa kuthomera tukuromba kwambiria na county government twambiritie na ningi tonga kabogo twetete tutonge seneta gataya muthomi njuki Paul Mugambi baba kuromba ite na bakina bonde baraba kwegwa na baraba bakuririkane baro bathomera Kirimani na murungu abatedia bathi mbere bathoma itukubeta kinyabo baye batutethie waka cukuru ino na bamuchomba marigo bonde baba turomba ite national government bonde bomire batutethie na ntubantura bonde begwe kiao urena kanyumo wake 10 20 baye tutethie waka cukuru yetu twiromba batwikira inya mwanga na tito akampuni tukana taira chibibi ta chikurire ingi kuma cukuru ya primary ya Kirimani wandi nkondi gecigo munge kya Tharaka nkiripotera Meru TV gito kambita ndagara waiguna Tutana mbere na nteto cietu akariba igamba ng'ombe ni basi umirite na kumeneria miario ya bamwe bakari kana ikundi kimwe kira kikwerekana nikya wandi akari ng'ari nyuma ya ikundi ki kurita ntumiri bakiumaria kurumania bya kureba mujumbe wa Tharaka gitonga mu rugara kire akari ni arabadaterete weyani bwa bya kureba bi bakiwa ni njira ya kutethia na kuguna baraba tio siumba na ni ntwire kinyabwa mu Afrika station yenu kana kauntu ko maluthete na ukia ngondu mutobe bagugu antu maute makia ngondu tunawajua hata kwa majina yao malete tu ni mubesi nao ni maneighbors wa Professor Njoka hapa chini anika masa kudhoki nika tukwira Professor Njoka atire tafadhali stop misusing your people koba tiri kwigwanthoni muno thaire muntu akuma Tharaka agasa kulumania irio au agasa kulumia neighbor waku irio rugitoni ubatire kuguri very much ashamed. Secondly, kulumania ni tradition yetu Africans. Ukathi ukona mpau wathi waku ndo lonse kanwa lumogea Korea hiyo ni tradition ya Afrika. No kona muntu nu akuthura that tradition onu muntu tubatire kumulega kabisa. Kana ate antometo? Kana ate antometo? Muntu akulega turumogea Korea muntu nu kweli ni muntu mwega? Ni athi wako thiga tukuga atiri sisi tutasimama nyuma ya jiji leo kesho na hata wakati mwingine ukifika. Mbetagwa Ndolini Muthoni na ni mwekali wa chuka na ndi mwekali wa chuka taoni Moingaosi. Kane mwela ni leo untu munene na wako makania. Ni muntu taoni wo gwetwa Njoka luntu ntana muona kinya Moingaosi yenu na mezo. Kuna muonelete kaireni. Akirugira ntumbembe ira igwikirwa ndamuni akera ntumare niyo nalega na ugani ukulwa kwote kinyetie ya kuringa muma nontonu ne muma debu kana tebu na melaniyo anachocho agekua atakwira kinyetie ya kunywa muma na ale mukolo kole niyo na agakula kinya kolethwa kwa na melaniyo nunteromete na etaro mwane ni matwale namo twaire gatwenuka tukwenuka twarutirwo kithakani gatagati kiandoire twarutu tukonyetu ogu twatizua twaumeru alamini tukumera alamini endamire nau ikithakania ngaletie kuthie gwekara na mau na utio twenuka wakaire nabu ni muntu nginyo ncheretie ate niyo nkaria wega wawe na ntibota kwaria wega wawe karia wega wawe ole ku muntu ukugiria neiba kundua stima akagiria neiba kundua lonche rugendelera kwawe karia wega ole ku wawe guteu ni nonire niyo wawe
nachoka bwaka ile nabu totolaga na moingao chikumbukirwa ni tezi achire nabo wanamwona alela lokonyugu tamwana mwale akigambua bantu nwale atwila nwale ate uganko mwela tele nione nkolonga mae bokandura luga twele togule te mwana mwalo ni okugambia mundu ale alu akili chaka lokonyo muntu tandio kamwela ate agotebu tio twakira twamwela ye akena twela yende tobakagwa nambia achire nalogana egana liwe nangazente gola makutamata mandugela kazele kabia tiana kaboyo kondomia mbocho akandomia mbembe akandomia gachele akandomia ndengwa akandomia mwele ngakunda gachulunge kindela ba mwelo kage olugale ewe tika mwana chana koti kakalugana kawatire nako ende aizula no mviru ndengali mona gayambulaki eti zetu eichichio endu anokachoele tyotemenya no oleku tikawishe nambo kamenya none yachiangania tika metagwa nama ni mutembei kuma kituo gitagwa Ntontoni na ndi wakia ng'ondu kankwenda kuga to ugu kuthie ni bwama na nkauga muntu eto njinji nitukumwenda na tekamake ni sauti ni kwalua kugitwikika tio tutikumwenda tio nitukumwenda na nitukumwenda na makiria muno wira uria kuruta nitukuigwa ni wira mwega na tekamake ni ugunjoka kulutha njoka tikulutha thuku nuntu nitwise wira wa njoka mutise ni sumukali muno na ogwe ni sumukali no bwe kuthie kitu cha antu mindo mata ko gutu tekamake ni mata maunjoke gutua nuntu guteba ntu makagitao magakinya kogu nitukumumenya njoka nitukukumenya na nitukwise na ni makaga ni njoka kila kima kagia kia njoka katumanaga njoka nkija mukonwe nawe kashwilwe njoka tumba kwilombela nombi njoka mukonwe nawe nimeenda kumwelela na nimbi simu tanole wagwatira ni die njoka kenda ukibukoliko mukonu kugule utiyo tutekama kene njoka nundu nimeenda kuga muntu manjoka njoka tuyo tutena imani negwe na we uteke sidi kitikianga bana ni bumuna university kitikianga kya university ni mwanya muno na county ino yetu kogu uteke sidi bulona twala alaka nyamule county nyamule university ni buga twala na nimeenda kwira antu metu nimeenda kumwira shosho ndumo augaga nkelo le na minu ikikitao ikienjwa ngelo la minu ikikitao ikienjwa na muno ndo kama kudhokia njoka muntu gwetwa mulugala metelele mone kula iria mulugala keigwale na sio anaitikinya tukamwikira kula maligisane na riboti yetu ikira katanta kirinteto cietu gwero bwarenga kwendelea kaita kathongi kajuri ni idhari mobya murungu mwenenya bitawa Tiri Mbabu.